kira nduono ira uwe achikwegie kenda gwitana wira na kumba kwithira ukimenya ni bibiongo biokarika akaunti ni ya Meru ome ya Meru na kinya thiguru ni yetu yonthe ya Kenya ruono erwegie nende kigina kia trillion 5 apurara isiruta kumba kwithira kichibangire na kuwa nende thiguru ya Kenya anyuma ya miaka 30 jite kethira thiguru itinera na kethira thiguru eteromeri imathina yara ya mirumirite kaitene kanende ronru ngatheti-ine ya The Daily Nation page 7 na page yeile na yeithatu ina rono rwege musiasa na muringi biashara Njirongo rorombere kwithira kiona amutino jwa barabara no kochunkuni abwitite na mbere na kumba kwithira bukibwitho kenda kumenya agiku kana ni bibiongo bombere kwithira bikiumane na mutino yu wa barabara page ya 10 ina rono rwanga vanas county Mirongwele barabara tutubirete kinya chiringi imwe akiri witi na mbere penji ya ithanthatu ina ruono arwegi ya Kenya 18 barabombe tukithira bakiono kukuma na ranthigurune ya Russia na rakwithirite kwina na penji inyanya ina ruono arwegi nende aborako batibukarwa nyuma ya ntubaile bendene bari kia ko divorce kana abatiana mwekuru na mukuru abainana bari kiotiana tukomba kwithira ito LS page 8 yani bibiongo bibatikumba kwithira bikarika kuringana na koti mbithikeria atukulukire eruonuru kana ngathiti ya The Daily Nation atuina we karatasi o karatasi ngukwirete page ile na yithatu ina ruono erwegie anchamba witwa Njirongo anchamba witwa Njirongo kwina interview mbete kwithira kibithirwa na akauga atiriri kira kyabagwatanithitie na Moi na Ruto na Kirwa amona kinya Njirongo nendo mbete kwithira gitutia ni siasa na te siasa ke isiasa na mantu yangi yombere kwithira ya kibagwatanithia ngatheti ni andikite ruono bane atabomba kwithira kinya abai wathanire na kinya bagitethanire na Mzee Oginga Odinga kiri wathanine bwawe ugiako gwatangazeti ya The Daily Nation page na page 3 ina ruono ruonthe akiana kinya aruono rwabura ari akue kumba kwithira agituma agomba kwithira akituma Daniel Arap Moi omba kwithira kiona running mate wa bontu brabo atumire nende ndege nera bari witananio Raila Odinga omba kwithira kiringiro thimuntu kweu erwa ithe ari ke witia ndeu komba kwithira ikigwa untu brabo atumire Odinga ringirethe na aria aitia ndeneu abari witananwe Njirongo ari kinya kwo ombere kwithira kibelenka berandre no kinya oni angethira ndekuo endunende nari ibarire no ntu bangite ithira iri surprise amureterete muntu wewengwa ataichikethira no watonye utongerie ne page ya inya ayangatheti ya The Daily Nation ena ruono arwege nende bura ayikuo kana bura accident ya Njirongo ayombere kwithira ikarika kuringana na mbicha ya CCTV chirionania Njirongo thaa 8 na dakika 18 na second 40 chiarukiri na kiri petrol station iwitwa Igal petrol station aumete ntere chia Nairobi aranende atonyere kiri petrol station ina atethire agikira ngari mauta thaa 8 na dakika 19 na sekondi 10 kagari yawe ya muthemba wa Mercedes Benz registration number irande KCZ 350C yombere kwithira ikirwa makiri petrol station yu na thaa 8 na dakika 19 na sekondi 19 ngari ya Njirongo iromba kwithira kia luka rutere rwa urio ina iraetethwa kana ira drive back nterechia yerekerete anterechia Nairobi na thaa 8 na dakika 19 na second 25 video ya CCTV bicha ya CCTV yombete kwithire kionania ngari ya company ya Climax company ira ni mbasi ya kuringa matatu registration number KCU 576A yo ilioneka ekulukaira iguru
ria ngari iu ya Njirongo kana ramming into his vehicle katwa ile rongo apenji ya inyangathitine ya The Daily Nation irona ni atiriri arwangirwa ukaria na arwangirwa borithi betete na mbere na kumba kwithira bakiri ukiria anditius kana mantu jameru ajegenie na gikuo kia musiasa nuroni muringi biashara bijikenia Cyrus Njirongo ikionania weru abo mantere yombere kwithira yekarika ntukwira utukuburo mbere kwithira akiwata mutino jwa barabara ochonkoni no kaboitete na mbere na kumba kwithira bukibuithwa ntuko ya nchumaine baroba kwithira bakibuithia uchonkoni kana gichomba detectives kuma kiri police headquarters na rantrechi ya Nairobi batongeretwe ani director wa mantu jegie uchonkoni wijekene ya Martin Nyangutu bombete kwithira bakirethia ntuku mathaya maraya nterechi ya Naivasha bakioja na kia evidence kana monania jane atia accident yombere kwithira ikarikana uchonkoni abugeta na mbere na kubuithwa ari achonkoni bombere kwithira bailionga nterechi ya Karai barabarene ya Nakuru agwita Nairobi na ranende barombere kwithira akinyaba kiyukia mbicha cha CCTV ya Egol petrol station ara Njirongo ombere kwithira akioneka itare yawe ya mucho kana deka chewe cha mucho ombere kwithira akioneka kiri petrol station ye ibachumiretie na kumba kwithira bakibwithiria uchonkoni kinyangari ira ikwirikana ni yombere kwithira ikimuringa aya company ya Climax company na ira ikwirikana ni imbasi ya kuringa matatu ukulukira statement kana rwaria rombe kuma kiri Directorate of Criminal Investigations kana DCI Njirongo ombere kwithira agikwe nyuma yawe kuwatangurario akumania na mutino jwa barabara jiro yombere kwithira yikarika December atariki 13 cha mwaka oyu turi 2025 mweri no yuturi yuwa December accident yombere kwithira involve ngari ya Njirongo na kinya irani registration number KCZ 350C na ngari ya matatu ya public service irani ndini ya company ya Climax Company Limited. Namba yayo ni KCU 576A kuringana na barabara yo ibachumirete na kumba kwithira kinyabo bakiandikithia statement yo kana eyewitnesses bakiwa kira kiongwa abombere kwithira bakiona ndereba wa ngari ya PSV no mbete kwithira akiyukwa na kuungwa mauri gitumi kiawe akumba kwithira nende akikos accident nontu reckless driving nontu kuringana na buraku kurikana nika aitithiti ngari abura buti bwogi kuo kia Njirongo kiombere kwithira akitumira second ithandatu ake nontu katikatini katha inyanya na ndagika 19 na second 19 na tha inyanya na ndagika 19 na second 25 au nio ombere CCTV kana biche CCTV achirumba kwithira chikionene au nio ngari yawe yombere kwithira ikikilukirwe iguru na igichukumwa agintu 50 meters kumara ombete kwithira akiringirwa na Njirongo agikua wow penji ya ithano inaronorwe gikundi kia a special unit kira kiombete kwithira kikirutanwa na kurekerwa nende barabara ne chieto kenda utiiribo iwa komba kwithira bakiailia na kumenyera mitino ya barabara itikombe kwithira ikarika kaitene ka kathionku gikundi ke akiombete kwithira gikirukirwa kenda kwailia aitiria bangare na kinya aitiria babikibiki barabomba kwithira bagitithia ngari na bikibiki baiba lebu na kuruki barabeta na mbere na kumba kwithira bakiyukia nkunkumo gikundi ke ikiombera kwithira gikirekerwa na orende kingwine bone kuringana na Inspector General wa borithi wijikene ya Douglas Kanja arawire itwereni ra utiira itukumba kwithira tukithira mitino ira yomba kwithire kioneka kaitene ka kathiunku nontu akaniko kaita karantu beregeri witangendo mno bamwe baumete tauni ra bachokete michie bange bumete michie na betete akumba kwithira bakiria thiunku
Peji ya ithandatu ina rwegie akenya 18 barombete kwithira abakiono kuma thiguruno ira ya Ukraine na arakwina andwa akenya banende ibombete kwithira becho kwa unthigurune ya Kenya ara gukwirikana akwina akenya bangi batinara na rwari rumbete kwithira rukiambiria ati nende akenya babe kwithira abakirukirwa abachoke na bamwe 18 babejite bamwe babo baina ngurario Kathumba page ewu ya ithandatu ina Ronoroegi University ya Mwingi ya Nairobi ya Moi University arayombete kwithira atungerie bayo bakigwatikana na skandu ya 1.1 billion na nende umware are rawari VC wauka bere Isaac Kosgei ni bombete kwithira nende bakiuru bachoke ringi akuchokwa biru na kuungwa mauri kiri irwangirwa EACC na rantere chia Nairobi Director of Public Prosecution wijikene kana wa DPP Renson Igonga no bete kwithira akiuru rwangirwa EACC akumba kwithira bakiyukia ubakibuitho chunkuni na kwenda kumenya animbi byongo bikumba kwithira bigeta na mbere ndene ya skuru ya University ya Moi University. Kulingana na AG Dorcas Oduor na Internet Nairobi akiaria September 5 mwakene yo 2024 ambichera ndiyo mbete kwithira kiringwa na nende ari wa Kenya etumba kwithira gitekeria itetekeria kunenkanira information kana mantu jantu kiumbe akiri rwangi rwa ugima wa mwiri kuma thigurune ira ya Washington na kinyane mutaratara kana barabere kwithira bagikira saini ngwataniro gatigati ikabona thiguru ya Washington ende akenya bariro atiriri ethira ndibwe na witikibwa kwana ati uti information chenu achikomba kwithira achikerekerwa ababwe butimenyethetwe page ya mwanja ina ruono rongo kwirite rwa trillion 5 na mtutu kubangira trillion 5 arigana ndendi nyoro arombere kwithira gichumiria na uwa thiguru ya Kenya kuma August 2022 endera Ruth bombere kwithira bakiyukia wathani ibarombete marando ya nkuluki ya 5 trillion marando ya barombete ti marando ya kuria irando rere ariku no kayete na mbere na kumba kwithira ya kiongeleka endunende niwera isirutu ari watire 5 trillion tikomba kwithira chietiera andeguru ya Kenya ani kumba kwithira kinya igiakwa na ikirwa mwa burakubati infrastructure plan ariwe komba kwithira igita na mbere burakwagirite rutaro kithomo na kinyogi mabo mwiri na mirandi Kathumba ira thirikari bati kumba kwithira ikibwithia mbecha ichi atumiri akwithira ikibwithia mirandi ariwa nthiguru ya Kenya miaka 30 yite itethira ikaribure kariba itira kwina ugaruruku bwakwana no tugichomba ariwa we have plans as a government and we will soon go to parliament to establish the National Infrastructure Fund and to ensure we complete and build enough roads no to bariwa bakambiria amutaratara yo gwitwa NIF na SWIF. NIF ni maanisha National Infrastructure Fund na SWIF ni kamanisha Sovereign Wealthy Fund kenda utira Kenya kana economy ya Kenya anikumba kwithira ikiagirithwa na njira iyagirite twetere bwetu gwetera na kumba kwithira tukiona kithira gukabubwo amutegeri wa Meru TV page 8 ngokwirite ngakuthomera ruono rwege burakoti kuwa ibuku bati ukarika indira ntu bailebende ne bethira bakimena na muno kithira ibarari kinyana twana na kinya kithira ko into barombete kwithira baichwa bari amo tutwire twichi atiriri co-parenting ibati kumba kwithira ikiyukia 50% kiri financial contributions kanende ira ntu belebende ne bo kwithira bakitiana ibomba kwithira bakimenyera ana bo baileta banagichomba co-parenting na nende kiri co-parenting ye paba inge bayuka kia ibati kwithira iri 50% ate ina akaruta gichunchi kia 50% na idea akaruta gichunchi kia 50% akenda utira ana ibakumba kwithira baikaraboya lakini na rikoti neri anete na untubono ntwiriwa kiri mantu jegie mbecha omuntu abati ku participate kuringana na mbechira kumba kwithira akiona nabo buye
ugite nyuma ya ruono rwa mtu kumenyekana ya Dr. JNM na Mrs. LGM baromere kwithira bakiura na mwaka yo 2018 na baithira baitia na mwaka yo 2021 ndwera yethirite ikieta na mbere kuma kaitene kau Ntubura bwatumire Miss LGM omba kwithira akithama kana akiyukia na bawe tabo kamwe ka miaka 5 na ungi wa miaka 6 na arantere kuma rabaria anterechi ya Kilimani na matrimonio home terechi ya Kilimani aitabo terechi ya Ongata Rongai Untubura nende thenwe Mr. JNM awete kotini atina ombere kwithira akiyukia na ba atorokabo in fact ariwa akaba abducted ate kumenya na itabo na bakinya kwithira akibarita chukuru nontu ibathoma akitabo nonde gwitwika kiri rutero ko parenting ibati kumba kwithira kithira imantu je mbecha mtu abati gwita kuringana na irakumba kwithira akiona kurirono arwe page ya inyanya ngathitine ya The Daily Nation akwena muskumo yo kuneanene ya uringi kura anterechi abakira Kenya barabaria na roranterechi ya diaspora barabaria ndiguru ne chiaume na kinya umenyi wamba kwithira bena kanya ega kuringa kura endira siasa chiomba kwithira chikinya kana ndantwe kuringa kura ayomba kwithira igikinya voting right for Kenyans diaspora and inmate could extend beyond presidential polls to other elective positions ahead 2027 general election anto babaria na rona diaspora kana omechia ndiguru omela ndiguru na kinya barabomba kwithira baingili na ranchera menya kinyabo ibomba kwithira bakiringa kura na bakiringa kura baringa giti kana baringa era president yakyo ntuburane ndi gutwika atiri akirithura no tutetebye mwaka wa 2027 antu babatiringa akura chia president yake ndi bakomba kwithira bakiringa kinya bakiringa kura na bakiringira kinya gavana bakaringira ba MC yani itebire bya bakwethera bikiringiro kura akuririkana kinyanto baibetikiretwe kana bakethera kinyabo bakiringira baubangi kura te president yake ari bagetikirwa akwethira bakiringira kura kinya ite birabinge sorry apenjiye kome engatheti ya The Daily Nation neonaneti atiriri county 20 kuma kiri 47 counties itiombete kwithira chikitumira kinya chiringi mwe kiri maendeleo imagine kirembe chira chumba kwithira chikirekerwa akiri kaunti chietu kwa twiko tachiringi kinyemwe etumiri ke maendeleo na rero tachiringi kinyemwe etumiri ke maendeleo te ate kaunti mbecha ikinyete kiri thirikari chia matura ni ikinyete ndu watwika mbecha itumiri kiri mantu yangi sawa sawa kaunti 20 icho ite tumirite kigi chiringi no chiringi imwe akiri mantu jegie maendeleo akiri first quarter ya financial ya 2025 akiri financial ya 2025 kaune katikati ka July mwanka September na reote mantu jako kwaria iriboti eruti ni controller of budget CBO nibo ethirite kiumba kwithira kunuria county icio low county Kirinyaga na county ya Murang'a ni imo ya county ira achiekiri listine ya mbere kumba kwithira bagitumira kigina kya mbecha inene kiri mibango yo ya weti na mbere baina bilioni 3.6 ibethirite bagichitumira na namba inene kiri mantu yegie witi na mbere kana kureta maendeleo ndene ya county Isiolo Kirinyaga na Murang'a okay
na ripoti kana thuthuria burionania kana burionene mbicha ya atiri programs installed project ira chumbete kwithira achikionekana akiri makaunti kikiri makaunti na ichumbete kwithira kiri kaunti ira ichutala chichia kaunti ira chithirite achitumire boya kigina ki kaunti Isiolo akaunti Kirinyaga na kaunti ya Murang'a. Ripoti ni kuona ni ati mbecha bethire bakichitumira alafu ripoti yo weko bakwithira ikururika wa kaunti ya Kericho, kaunti ya Tana River, kaunti ya Turkana, Bomet, Siaya, Trans Nzoia, Baringo, Kilifi, Kwale, Kajiado, Kisumu, Mombasa, Vihiga, Busia, West Pokot, Bungoma, Uasin Gishu, Wajir, Laikipia na kaunti ya Kisii ichobete kwithira ichobete kwithira chikioneka chiena zero absorption. Yani utetu maendeleo kinya tulini atumbete kwithira tukioneka akiri kaunti ne itoba kwithira tukiweterwa au kire first quarter financial year 2025 2026 ariyo irayerigiri kumba kwithira ikithira June tariki 30 achia mwaka 2026. County ya Wajir etiombete gutumira tubecha kinyambi kiri mantu jegie witi na mbere arutereru na yate mantu ya konkwari mantu yari ya controller of budget urujikene ya Daktari Margaret Nyakago akiri riboti rombere kwithira akirekeria na kuringana na thirikari chia matura budget implementation review report for the first quarter ya financial year ira yerigiri kumba kwithira ikithira June tariki 30 mwakene ya 2026 yombere kwithira ikirekerwa mandi ni controller of budget jikene ya Margaret Nyakago ukenda kumenya kaunti eku imbechi ya netumirite na ne ateithirite gitumira kigina ki first quarter bakwithira kiwatira ngathiti ya The Daily Nation, lakini ni aibo sana endera mbecha chikarekerwa antu no kabararira iwagi bo karia antu bairira iwagi bo maendeleo uti barabara uti chukuru uti bukubuthika na mbecha chiejete cha kubuthi mantu yonthe ende gwatwika cha tumirika ki mantu yangi yate kweleweka. So shameful kire 20 counties you kire governors bau it's a shameful thing at nendre kigena kira kiomba kwithira kire kerwo kieya aburithira buichi chuira entaira instead ya chithira chikiruta ngwira chiareti gwita baburende bwachi chuira ngwe egwita. Anyway ni sawa sawa nkwenda guchwa kaunti ya Meru. Menya Meru yori chietu inaitumikite kaunti ya Meru metho yombagia metho ya gwitaruro mno nkwenda kuona kaunti ya Meru kithira cietu tutumirite kana cietu imubukone yo muntu ire komba kwithira ambere ndekire komba kwithira ngikwailirie na kwire kaunti ya Meru mambo iko namna gani na mambo iko namna gani akienda tumenya kithira achia kaunti ya Meru chi mubukone kana ichikiritwe ki maendeleo. Now akwenda ukirigana ni kirombere kwithira gikiuma gikioneka amuthenya yua igura Rais Ruto na aregeri kumba kwithira akiliunga ntere chi ya Migori nendera nende chonkoni kana rwangiro kare baretete na mbere na kumba kwithira bakibwithio chonkoni bona kumenya kithira county u safe ya Rais William Ruto akumba kwithira aikinyantereira nende ibarombere kwithira bakiona mpom akuringana na expert bariwa impom irombete kwithira kienje lwanthe ndarachene ya Nyatike irere county ya Migori aborithi barombere kwithira bakia leten kumakiri riboti chirombere kwithira chiki yumira ati unidentified kana antu batikumba kwithira bakimenyeka
ibarethire bagika mpomweu explosive bomb membere kwithira igikwa na ironekere ire kugwatanithia ndaracha ya Suna West na Nyatike sub counties na Rora Rais Ruto aregeri kumba kwithira akiliunga abuku bwithu kenda kumenyekana atiriri no wengwa kana ne atia iba barobete kwithira bagika mbomweu na gikundi kya kuma kire anti-terrorism police unit ATPU ibobete kwithirwa baikinyithwa nterira kenda gwetana mbere na kubuithio chunkuni na kumenyeka mbomweu irakinyekinyite au atia na irene utunduka kana iraiki utunduka ri Police Commander wa Nyatike sub county ebijikene ya London Juma awite office no betukira ikiamukira ripoti akuma kire amemba abamwinge kana kuma kire mwinge barabo mbere kwithira abakia bakinotice kana bakiona kwina rent waya kana waya ya rent irayetorerete nthi ira kumira kuma kiri ndarachene untubrabo tumire baringa riboti na riboti ibe kuringa yomba kwithira kiyukirwa na njira yeguru sara no chukuri bota na mbere na kumba kwithira bukibwithwa kaitene ko chunkoni bukibwithwa gotwika imbom nyoye iki katuni edware eriwa na Rora Russia kwina job twanya tongui kana jobs available lakini nende ureona kiri kwi njirema kwina murango hoyo kuwa welcome to Russia na murango na nao baba kuro welcome to Russia kaba urete ontborota baurete bena mechinka na bunduki na imathaga yandwa bariro beta ntereche Russia bate kwenda wita na u bariro Russia akwina twanya twanguwe anyway yone yange ya mainge yengatheti-ine ya The Daily Nation yone yange ya mainge yengatheti-ine ya The Daily Nation na kwina kinyangatheti ya The Standard, The Star, The People's Daily wena ngatheti kithumba wenende iu kwendwa au kwenu bakwithiro gichumiria na bibatire ngatheti iroka inda kuthoma kendo gwetana mbere na wi thomera wewe ngwa ira ntomba kwithira ngi ukulukire ochikulukire akendo menya ni byongo bikomba kwithira abigita na mbere nthigurune ya Kenya na kinya ome ya nthiguru ya Kenya na mno ama county ne jetu hita na mbere no tuthiatira no tundene andekiti kuretu kethira tugichokera na Faith Muchemi akiri kumurika mantu jegie kithomo wabeta muthoni wa kiramaneta na mbere na ututhiatira dikane mitandaone ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya Hoterera pang na Signet Meru TV twakwira ibua yana rikana kinyo twandikira message ukulukira 0748918901